Molweni South Africa, molweni. Nibulisa nonke ngelihle igama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Kunento nje endifuna sixoxe ngayo namhlanje. Sibona ukuthi sesibona ukuthi sekuvele konakele vele la eSouth Africa, konakele eSouth Africa. Wonke umuntu uyabona ukuthi eSouth Africa konakele. Konakele. Njengoba laba bantu bangaphandle benikezwe idate usuku lokuba nge-30 kaJuni laba bantu abafuneki la eSouth Africa, laba bangenamaphepha. Mina ngithetha ngabantu abangenamaphepha abasafuneki la eSouth Africa. Kuba umuntu mayemoshile awusazi umazi ukuthi ungubani, or umuntu akuntshontshela awusazi ukwazi ukuthi ungubani ontshontshele, futhi ngeke ukwazi nokuvula icase yalo muntu lowo. Kodwa mina alifuna ukuthetha ngabantu bangaphandle namhlanje. Ndiqonde kulamasonto, ngiqonde emasontweni. Ivangeli selinyeliseke kakhulu. Sesideleleke kakhulu evangelini. Abantu abasesabi amasonto. Abantu abasesabi umuntu okholwayo, umuntu osindisiwe abasemesabi, futhi akasahlonipheki. Ngayibeka igama lokuthi akasahlonipheki umuntu. Namhlanje mina ndifuna ukuthi sithethe ngalamasonto. Maqedwa nje ngabantu abangaphandle abangenama document nge-30 kaJuni. Ngizocela ngene emasontweni. Yabona lamasonto athengisa utswayi, athengisa ama-salt, lamasonto athengisa ama-oil, lamasonto athengisa ama-product e-church, beqola abantu bezungathi benza intando kaThixo. Lamasonto amadomu, lamasonto adlisa abantu ingca. Ndifuna ukuthi wonke umuntu lonke isonto elithe labonakala lenza into ebhedayo malivale lo sonto. We are sick and tired ngabantu abaqola abantu ngeBhayibheli. eBhayibheli yenzela ukuthi uzushumayela ivangeli leqiniso, ivangeli lesindisa umuntu, ivangeli elikhulula umuntu, hayi ukuthi sebenzisa iBhayibheli ukuthi uqola abantu, ukuthi urobha abantu. Ndifuna ukuthi maseqedwa njengabantu bangaphandle abangenama document mangene emasontweni. Lonke isonto elifunyaniswe lingashumayela ivangeli leqiniso kodwa lisebenzisa iBhayibheli, lelo sonto lelo malivalwe. La kuzoshumayela ifalse grace, hayi grace le eBhayibheli, malivale lo sonto. Ukuze yonke into iqonde, bonke abantu bazi ukuthi there is God emhlabeni. Bazi abantu there is Jesus Christ emhlabeni. Yabona lamasonto sekegcwele, amasonto abhedayo, amasonto ama-oil athengiswayo, amasonto amatswayi athengiswayo, amasonto amanzi athengiswayo, amasonto la kuthengiswa izibusiso khona kuthiwe give, come and receive, bring 1,000, bring 2,000, bring 10,000. Makavalo lo masonto lawo. Uthi you'll be blessed. Makavalo lo masonto. La asithengisa izibusiso, la siyakholwa, la sidumisa uThixo, la sikhonza uThixo ngomoya nangeqiniso. Lamasonto wonke abhedayo asebenzisa iBhayibheli engashumayela ivangeli makavalwe. Kuyabonakala ukuthi umuntu uphusha ibusiness la. Umuntu mayifuna uphusha ibusiness makahamba uvula ishop, abantu bangaphandle amashop amaninzi avaliwe. Umuntu makahamba ukwenza ishop lama shop bekehlela abantu bangaphandle. Ngoku we are sick and tired. Kumele masithi siye esontweni sazi basiyodumisa uThixo phela. Sasiyanga yodlala. Ofuna ukudlala uzaphuma ufuna wenza ibusiness. Ngoku la asisadlali. Mina ngizokhulumela amasonto namhlanje. Sina le video yami ukuthi namhlanje mina
ndizokhulumela amasonto esingathi ungizwe mchunu uyayiva le message endiyichoyo ungizwe mchunu bonke bayizwe ukuthi la sinengxaki yamasonto abhedayo uqolwa abantu emasontweni kwezi ungathi uThixo uthi uThixo enzani kanje akusithixo othi makuthengiswa ama-oil akusithixo othi makuthengiswa ama-product esontweni akusithixo lothi makunikelwa ama-1000 ama-million esontweni la uThixo uthi mdumiseni give according okusuka enhlizweni yakho not by force. We are sick and tired nathi ngoku as a Christians, as believers of the gospel of Jesus Christ. We need to stand firm. We need to tell people the truth. Uba ngabe ufuna ukudlala la phuma wami uyodlala ngaphandle. Uba ufuna uqala ibusiness phuma uyoqala ngaphandle. Hayi esontweni, hayi uqola abantu, hayi ukuthengisa ama-oil, hayi ukuthengisa ama-product in the church. Asayifuni nathi lonto leyo. And asazi uxelela umuntu ukuthi ungayi kwela sonto. Wonke umuntu siyomyeka esazi ukuthi uyesontweni eli-right. Wonke amasonto arongo sizowavala la. Sizokwenza sho ukuthi ayavalwa, makavalwe. Ivangeli abantu abaninzi abasalihlonipha ivangeli. Abantu abaninzi abasenandaba nevangeli nxaba abantu abashumela amanga, enxaba befundisa abagcwele abamanga. La sifuna iqiniso kuphela kwaThixo ngoku. Umyalezo enifuna ukutsho nje South Africa yonke ukuba la sifuna abantu abeqiniso, abantu abanyanisekileyo abazokhonza uThixo ngomoya nangeqiniso, abantu abazonikela kuba kunesidingo, hayi uba kwenza ibusiness push ibusiness. Ngoku sikhathele ngoku ngamanga agcwele emasontweni, sikhathele akusathengiswa ama-oil, akusathengiswa ama-product, akusathengiswa tswayi i-oil ityiwa amanzi la kwaThixo ngoku. Sasifunde izinto lezi zizo ezenza ivangeli ladeleleka. Umuntu uma iprofeti amanga funeka umuntu aprofet according mele iprofesi yomuntu ialign to the scriptures, ialign nescriptures iprofesi yomuntu. If iprofesi ialign nescriptures, la abantu afike beprofet abantu bathi your number is what and what lo masonto makavalwe. Asizuxelela abantu la uba your number is what and what. La masonto athi ye you lo angubani uthakatha ubani wakowenu axabanisa ama families, lo masonto makavalwe. Kushunywe ivangeli leqiniso, ivangeli lesindisayo, ivangeli lenza ukuthi umuntu ahlukane nesono phela, ivangeli lenza ukuthi umuntu aphile ngcwele, ivangeli elenza ukuthi umuntu aphile uThixo, umuntu azazi ukuthi ungubani in the kingdom of God. Sifuna nje leyo nto kuphela, lento abafundisi abaninzi abagcweleyo, lento abafundi bamanga, abafundi bamamenemene asayifuni la eSouth Africa. Asayifuni le abefundisi abathweleyo, asayifuni la kwaThixo. If siyakwazi ukuthi uthwele, sakubona futhi uthwele, elosonto malivalwe. Sifuna la khona uzoxoxa usebenzisa iBhayibhile khona uthi bantu bakaNkulunkulu philani ngcwele, live the holy life, represent Christ emhlabeni, represent heaven emhlabeni, preach the gospel as it is emhlabeni, yenza intando kaThixo emhlabeni phela. Asifune enye into ngoku la, sifuna abantu abazonikela kuba kunesidingo, hayi by force, but unikela kuba kunesidingo. Njengoba abantu babezwa abapostoli bakaJesu beshumayela ivangeli, banikela ngoba kunesidingo, hayi unganikeli ngenasidingo. And la kwaThixo we don't give because of we want to be blessed, we give because of we are already blessed. We don't give because of we need blessings. Wena ofocus ku-material things othi mina uNkulunkulu will bless me nge-material things, asezi loo nto la kwaThixo. La we are blessed the moment you receive Jesus. You are blessed spiritually speaking. You are blessed spiritually. You are blessed. You are highly favored. You are highly favored by God. La nesixelela abantu ukuthi asinikeli la in the kingdom because of we want to be blessed.
We give because of there is a need. We give because of we are already blessed la in the kingdom of God. Kumele sibaxelele iqiniso abantu ukuthi sifuna abantu abazothetha iqiniso in the house of God. Sifuna abantu abazoshumayela ivangeli athi walithanda kangaka uThixo izwe wadela unyana ukuphela komzele ukuze bonke abantu abakholwa kuJesu bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade. Sifuna lo vangeli elithi uNkulunkulu lithandile izwe kangaka, uJesu lithandile izwe kangaka, uJesu ubathandile abantu abazothi ungabisazibulala lisekhona ithemba. Don't kill yourself, ithemba likhona. Zininzi inkinga zomuntu afika nazo esontweni, baninzi abantu abafika emasontweni benenkinga ezininzi. Ezo nkinga ezo zidinga thina esisesi right siqazulula inkinga zabo ngokubaxelela ivangeli lika Kristu. Hayi basibachaje imali, hayi basibathengisela izibusiso, kodwa kumele sibaxelele ngevangeli sithi lesi simo obhekene naso uThixo usengasilungisa, uThixo usengakuphilisa, uThixo usengakwenza uphumelele, uThixo usengakwenza uphile, uThixo usengakwenza unqobe. Hayi sithengisa izibusiso, hayi basiqola abantu in the kingdom of God. We need people who will tell people the truth. Ukuthi repent from your sin, repent from your sins. Hayi basiqola abantu in the kingdom of God. Kumele sazi ukuthi yonke inkinga umuntu afike ebhekene nayo ezakuthina masimnikeze impendulo. Umuntu angagoduki engenampenduko, engaphendulekanga. Umuntu makathi kayengena esontweni engene efana, makangaphume safana. Umuntu makaphume ene change, umuntu makaphume transformed, umuntu makaphume nethemba ethi lisekhona ithemba empilweni. Umuntu usengaphila emhlabeni, umuntu usengenza into kwenzeke. Uthi umpostoli uPaul, I can do all things through Christ who strengthens me. Hayi basinikeza abantu sithengisela abantu ama-oil, hayi basithengisela abantu amatswayi, hayi basithengisela abantu ama-product, hayi basithengisela abantu intambo. Wonke umuntu obonwe ethengisa into echethe esontweni, lo muntu lowo isonto lakhe malivalwe. Mayingaphelele eqosheni abantu bangaphandle nalapha emasontweni makavalwe lamasonto enze ukuthi intando kaThixo ingamanyelwa. Abantu abaninzi ngoba basenandaba nokusindiswa, ingxaki konakala ebefundisini abaninzi abathi babiziwe bengabizwanga. Namhlanje konakele ngenxa yabo. Namhlanje sizomela iqiniso zothi abantu nali iqiniso nako ukuphila. Nansi impumelelo uKristu Yesu kuphela, uJesu engaxutshwanga nanto. Awudingi umquba lo Yesu Kristu, awudingi ukuhlanganisa izinto. Kumele ucace uba wena uyisangoma okanye awusisangoma. Hayi uba ube lapha echurch wenza ibusiness, uba ufuna ukwenza ibusiness ephuma ngaphandle agcwele amashopa empty angenabantu. Hamba ocela ukurenta khona ufike wenza ibusiness lakho le uthengise khona le ama product wakho. Hayi church. Church is a worshiping place la sidumisela khona. Kumele sazi ukuthi abantu sibaxele iqiniso, abantu baphila iqiniso eli right. Kumele ngakhonza uThixo, kubonakala bakhonza uThixo, kwazeke umhlaba wonke ukuthi kuleya ndawo kwesasikhungu la ndawo yeplace taso kwela sonto kukhonza uThixo akudlalwa phakula ndawo. Izi uThixo akabuyisa nama miracles, uThixo angabuyisa nama signs and wonders in the kingdom. Emasontweni amaninzi ingxaki kugcwele ukudlala okugcwele kakhulu. Ivangeli alisahlonipheki, ivangeli alisosatshwa. Ngoku sifuna abantu, sixelela abantu bonakala ba le ishop le lisonto. Ubonakale nje cace clean ukuthi le ishop le lisonto kuphela. Sihlukane nokuthetha kakhulu. Malibongwe igama lika Jesu Kristu. We always lift up the kingdom, we always lift up the name of Jesus Christ of Nazareth.
igama likaJesu linamandla amakhulu, lingaphezulu kwamagama onke, liguqisa amadolo, liguqisa amadolo emazulwini, liguqisa amadolo emhlabeni, liguqisa amadolo phansi komhlaba, livumisa zonke ilwimi ukuthi uYesu Kristu lo uyinkosi, lo wafa emnqamlezweni, wabethelwa efa ngenxa yesono sehlabathi. Unamandla amakhulu, unegunya elikhulu okwenza noba ngabe yintoni emntwini. uThixo ophilayo, odala izulu nomhlaba, yena yedwa omele kukosatshwa uThixo kuphela, hayi umuntu. Kumele abantu bashumele iqiniso, baxelela abantu ngeqiniso. Bonke abantu abadlalayo ngoku isikhathi sabo siphelile. If uyazazi ukuthi esontweni lakho nina nithengisa ama-product, niyadlala kwelo sonto lenu, nidlala ngesikhathi. Uba niyazazi uba nithengisa ama-oil esontweni lakho, niyadlala. Uba nina nixokisa abantu ngeprofesi erongo enga-aligni ne-scriptures, niyadlala nina, nigcwele ukudlala. Lelo sonto lenu malivalwe. Sonto leni malivalwe, ngicela ukudlala. Ninenixelela abantu inamba zabo ukuthi can I prophesy, your number is this and this and this. Niyadlala nina, sonto lakho malivalwe. Niyadlala nikhonza uThixo, nikhonza uSathane. Lapho yazini ukuthi nikhonza uSathane. La khona nina ama-product eniwathengisayo, ama-oil eniwathengisayo, nikhonza uSathane nina niseva uSathane. Cha kumindoda phambi kwenu, nina nikhonza uSathane. La khona nizoxokiswa khona ukuthi the reason why uhlupheka kanje kungenxa yogogo wakho or ngenxa yo-anti wakho, uyakuthakatha, uyakuloya. Yazini nikhonza uSathane lapho. Phumani, funani isonto eli-right. La khona nizofika nikhonza uThixo ngomoya nangeqiniso. Malibonge igama likaJesu. Amen.